Pratite aktualni sat. Cijenjeni slušatelji, srdečan pozdrav, dobro vam dan i dobro nam došli u emisiju Aktualni sat. Kako ste i čuli u najavi, naš gost je gospodin Stipe Ivanović, a naravno u našemu gradu, a i u cijeloj županiji, ali svakako i u našim tiskovinama, poznati kao Cipre. Izuzetno mi je zadovoljstvo, evo, pozdraviti vas ovdje u našemu programu i naravno zaželjeti vam dobar dan. Dobro nam došli. Dobro došli je. Evo, ono što je zapravo nekako i tema, odnosno čime sam i potaknuta vas pozvati, upravo i jest jedan naš razgovor neformalni u jednom kafiću i dalo se naslutiti da zaista brojni članci o kojima vi pišete zapravo govori o realnom stanju u lijepoj našoj. Nekako ćemo malo prokomentirati svakako evo sve ove teme o kojima ste vi pisali, ali zapravo glavnina vaših tekstova odnose se na turizam. Kaže jedan članak, naše su babe bile najbolji turistički djelatnici. O čemu je tu zapravo riječ? Evo ovako, prilike po mom pogledu na sve to skupa, rođen sam na otoku, 65. 6. godina turizam je na našim otocima krenuo i razmišljao sam i gledao sam što se događa. Naše bake su tada u to vrijeme znale što gostima triba, dali su im čašu vina, maslinu, boku sira, pršut, topli kruh ispod peke i vidjeli su da to ide. Ali što je interesantno u svemu tome? Što su tada naše bake u našoj turističkoj ponudi su udjelovale sa 99% proizvoda svog, direktno iz svog mjesta. Ne povežimo plavo i zeleno, nego direktno od sebe, 99%, a kamoli iz drugog svijeta. I poanta svega je toga, turizam isključivo na taj način mora funkcionirati u Dalmaciji. Jer ne more se turistička, recimo, govorimo o statistikama, broj noćenja, broj ovoga, broj onoga, koliko je prošlo automobila preko ceste, ništa vam to ne vrijedi. Turizam je ono što je naše domaće lokalno stanovništvo zaradilo. Ako lokalno stanovništvo nema zarade, to je ništa. Drugim riječima, kako je to uspješna sezona ako se naši građani iseljavaju? Otoci su nam prazni. Da. A što se još i radi po pitanju upravo raseljavanja tih otoka? Ništa, kompletna kriva slika. Znate, ovo što oni danas pokušavaju, ministri naši, ja ih ne imenujem da li oni prvi, zadnji, prednji, kompletna kriva slika. Čak i jadni ljudi sa otoka koji su neupućeni u situaciju sa otocima, ne znaju o čemu se radi. Oni misle jadni da će ih spasiti brza trajektna veza. Brza trajektna veza mora samo iseliti brzo otočane. Otok mora spasiti samo stalno radno mjesto i ništa drugo. Znači, što je to stalno radno mjesto na otoku? To je isključivo veza tradicionalnog ribolova, znači mali ribolov, beru se masline, radi se mali vinograd 2000 loza, nikako veliki vinogradari, to je kompletna kriva politika za Jadransku obalu. Znači, čak i za Zagoru. Naša susjedna mjesta Zagore, danas često će vam neki ministri reći, kaže, najbolje je to okrupniti, pa ćemo dobiti nekakve proizvođače koji će biti isplativi. To je glupost. Ne može Polača živjeti od jednog vinogradara i svi drugi siromašni. Znači, mora biti ta Hrvatska, ona je sastavljena od puno naselja malih. I mala naselja, otočka i ova Zagore ne mora niko spasiti, nego puno ljudi dioničara. Znači, jedna vrsta zadruga, ne moramo reći da su to te komunističke zadruge. Znači, puno proizvođača na otoku mora biti sa 2-3 tisuće loza do 5 i to neko će objediniti i onda ćemo mi na kraju od tog vina, da će se zvati pašmat, kon, to bi se kunjani pašmaci posvađali pa je bio rat, ali nešto u tom smislu, jer ne mora svak biti proizvođač, ali mora svak dobiti dio kolača. Jasno, jer da bi se otok naselio, onda druga stvar. Da bi se otok vratio natrag i ta mala sredina, govorili smo sad od nekakve zadruge za objedinjivanje tih malih proizvoda, što oni proizvode, oni ne proizvode ogromno, jer Vrgada nekada sa 800 ljudi je bila, sad ima 150 ljudi. Znači kako? Kombinacija državnog i privatnog vlasništva. Znači država se ne smije odreći otoka i dozvolite otoku, recimo da vam uzme nekakav jedan privatnik cijeli otok Pašman. Ništa od toga. To mora biti jedna kombinacija državno-privatnog vlasništva. Stare vlasti, ću vam reći, iz nekakvih tamo 45, 50, 60 godina, kad su uništili ovaj naš, taj klasičan starijski turizam, kad su uništili ove male poljoprivrednike koji su imali vino, jer se to moglo i pravdati. Ja i na neki način smatram da su imali nekakvu ideologiju industrializacije Hrvatske i tu im se mora oprostiti, imali su neki plan. Znači plan da se na selu tvornice, mjesta uz more, a kad su vidjeli da su napravili nered, što su napravili? Povukli se, ne samo to, nego su oni kasnije pokušali spasiti situaciju. Znači, tankerska plovidba radi hotel na Ižu, radi marinu na Ižu. Zašto? Jer bez otočkog kadra nemate pomorstva. A onda, recimo, šibensko područje šibenska plovidba vraća marine, Tribunj, da ne govorim Betinu, i to je pokušaj spašenja naroda. A sada se opet ponovo nudi nekako tipična privatizacija, a mi smo tek iz jednog društva došli na drugo, sad treće. Kuda? Znači, ne snalazi se narod točno. Jer to je sad... Stara Austro-Ugarska je isto gradila. Ona je gradila marine, ove luke, hrvatske seljake oslobodila poreza na moru. Onda vam imala, možda i ne znate to, da su najstarije škole u Europi otočke škole.
Evo, nismo znali. A znate zašto? Ne. I telefon, možda na Vrgadi, tko je bio prije nego možda puno velikih gradova u Hrvatskoj dobili telefon. Znate zašto? Jer da bi Austrija funkcionirala, ona je morala imati pomorski kadar. A pomorski kadar ne ništa stvoriti nego na otoku. Da. Znači, drugim riječima, gubili su sa nekakvim investicijama u luke, u pošte, u gluposti. Ali su vraćali na ovaj drugi način. Vraćali na drugi način. Imali su popa obavezno. Imali su učitelja. Da. Na 1000 ljudi je funkcioniralo to. Sad mi gubimo i župnika tog, evo Vrgada je ostala bez župnika, 120 ljudi živi, turizam uspješan. Smiješno malo. Kako komentirate evo ovaj most o kojem se toliko priča kopno Pašman? Da li ste vi za taj most ili niste? Odnosno, kako je vaše mišljenje? I da li će taj most donijeti konačno život ili će ga odnijeti? Ništa neće donijeti most. Po mome dobro, kad se radi o struci, onda ja sam više zagovornik ovih podzemnih tunela. Čak i sam imao priliku upoznati Holanđane koji bi to gradili puno jeftinije i ne bi se narušilo izgled od Pašmana. Tunel bi bio puno jeftiniji. Čak i znam tehnologiju kako se to radi, slučajno okolnost. Na razinu mora bi se stavili nekakve betonski blokovi, sad to je najmanje važno, ali ništa vam nema rješenja otoka. Evo, konkretno Tisnova je na kopnu, imaju most, Murter, nešto je opstao, a ne zahvaljujući mostu. Tisno je prazno. Znači, puno važnije radna mjesta za male ljude, male vinarije, male uljare, i samo to može spasiti otoke. I mali ribolov. Tamo sam htjela reći, sve što ste naveli, sve nešto loše. Maslinarstvo ove godine porazno. Ništa, maslinarstvo je ista stvar. Ja sam pisao o tim maslinama 10 godina prije, čak gospodinu Tomcu, ja sam rekao, gospodine Tomac, pa kako može biti to smiješno vaša izjava da su naši stari maslinari nazadni, da su kamenice, rekli ste im da razbiju kamenice, razbili su kamenice, posikli su masline, skinuli ograde od maslinika, po zemlju su buldožerima more poravnali. Ne valja u maslinama. Ne samo to, porali su one ograde, a znate zašto su te ograde služile? To je sanitarna, jedna vrsta sanitarne zaštite maslina. Ako uvati bolest na jednu stranu, ne vata drugu stranu. A maslinava je najkvalitetnija iz tih priobalnih prostora Jadranske obale, 5 km ne dalje, da se Velebit ne smije vidjeti, to piše u starim zakonima. I ništa, ako želite vratiti tu prokletu našu Dalmaciju natrag kakva je bila, katastarski uzmite knjige iz stare Austro-Ugarske, gdje je bila vino, gdje je koza, gdje je more. I ništa da vas neće spasti drugo. Ove gluposti, potenciranje maslinarstva u hladnim krajevima, vino ste stavili u Nadinsko blato, došla poplava, niste dobili nikakvo vino. A o vinima imam puno govoriti. Zamislite vi danas dođe ljudi iz svijeta, vino dalmatinsko crno je poznato svugdje u svijetu. Da. Možda ne znate u svijetu kad se rećete od kuda ste bivša Jugoslavija, sada Hrvatska, oni ne znaju. Znaju za Dalmaciju, znaju za crno vino i znaju za Dubrovnik. I dobro, i Tita su znali, ali sad nećemo o tome. I drugim riječima, sada dođe vam isti taj gost u nacionalni park prirode Telaščicu. Da. I pita da bi on pio dalmatinskog crnog vina. Znate što mu konobar odgovori? Nemamo, a i to sami znate. U Biogradu ćemo reći što imate piti. Imamo grašvinu, malvaziju, a crno, vranac. A kako to vino? Najsličnije dalmatinskom. Stvarno tragedija. A to naše vino poznato nema ga. Svugdje u svijetu. I možda ne znaju, veliki dio tih ljudi, možda i u Saboru sjede, znaju da je dalmatinsko vino izgradilo Ameriku. Ja ću vam reći kako. Preko Šibenske luke, Zadarske luke, skupljalo se cijelo vino od Prvića, od Murtera, Pašmana, s tim parobrodom išlo za Trst. I iz Trsta su to vino vozilo za Ameriku, jer tada Talijani, Grci koji su naselili Ameriku i Hrvati, Dalmatinci, nisu imali vina crnoga tada, dok nisu naši raširili kasnije u Kaliforniji i danas poznati vinari. Evo, nekako smo baš i krenuli od tih otoka i zapravo smo i počeli, sami ste kazali, okrupnjavanje tih terena koje je nekakva politika trenutno vlade je vrlo loša i nemoguća. Zapravo na otoku je to vrlo teško i suprotno logiki. Tako je, i sva ta površina koja se traži da bi se okrupnio taj teren je vrlo neizvediva zapravo na otoku. A vina nam nema, masena nam nema, odnosno ima ih, ali evo manje nego ništa. Inače. I plus toga, naše kako društvo... Kako vratiti te ljude kući? Evo recimo, to naše društvo, rećemo i 45. godina poslije rata, Drugog svjetskog rata, već sam naveo kako su griješili, kad se su pokušali ispraviti, ali kasno je vremena bilo. Nikada se to ne smije brzo mijenjati, jer ljudi kad su navikli na jedan način življenja, ne morate vi mijenjati. U Europi je lako objasniti da domaći čovjek na otoku ne može bez 2 mrižice. Jer njega ne zanima puška, evo ja tu pišem, zamislite vi danas, apsurda, jedan moj djed koji bi donio babi, recimo, marendu. Evropski zakon će mu dozvoliti pušku. Zamislite čovjeka 80 godina, ide u kupaće gaće ili loviti puškom ribu, da bi donio babi marendu. A on je prije bacio, znate što je napravio moj djed? Bacio bi 2 mrižice, obradio maslinu. Dok bi se tamo nešto uvatilo. I baba bi kuvala brojet, možda i za kolino uvatija. I to bi Kaže, jedemo kozi sir od naših koza iz Grčke. Možda puno njih ne znaju, možda i naši moji dragi, moji prijatelji iz Zagore, koji me često kažu bodul, ali uj sam ja za njih. Da.
i pokušavam ih objasniti. Koze su išle preko Bira, sam bio dijete. Kad su koze iz sve Zagore, dalmatinske koze su slane za Grčku. I reću jedan mali anegdotu, ti jedni Grci su vidjeli da smo mi siromašan narod u to vrijeme, ali imali smo smokava, imali smo druge, ali su vidjeli da nam falu naranče. Pa bi na tim mornari sa tog crnog ružnog broda ruzinog u Biru odbacili naranče umore. A mi smo kod djeca skakali, a policajci iz Like su nas tirali da ne smijemo to jesti, da se ne smijemo prikazati kao siromašni. Ali to je istina. Tako je, istina. Evo ga, ali kozi, sir, a to su te koze. To su te koze koje postanu u Grčku. Aha. Po pretpostavkom, ja imam osjećaj da je tadašnja vlast bila naivna, jer je bio nekakav ideja da će narasti šume u Bukovici. Aha. Šume nisu narasle, ostali smo bez koza, nema ni sira. A koze i sir otišle. Kaže, ugledajmo se na domaće, ugledajmo se na naše stare. I po spizi, i po našanju, i po druženju. Odnio djecu nam ovaj internet, iPhone i iPodi, sve moguće tehnologije. Ja ću vam i o tome reći dvije riječi. Vi ćete naći ni iPhone i internet, naćete vi na otoku Pašmanu. Da. Svega toga ima. Naćete i ured, naćete i internet, naćete turističku zajednicu, ali motika je zarđala. Bez motika i grablje ne može nikog Dalmaciju izvući. Neki dan naš Milanović išao da će negdje u Ameriku da ćemo raditi nekakav softver, nekakve, ja se i ne razumijem toliko u to, u softver, nekakve industriju, ma to je glupost. Dalmaciju mora izvući samo rad i onaj koji je Austro-Ugarska postavila. Znači vinograd je vinograd, maslina je maslina i još da ne zaboravim, da se ne zbunim, 1000 loza smo imali za vrijeme Austro-Ugarske i kasnije do 60. godina po stanovniku otočka. 1000 loza. 1000 loza po stanovniku. Zamislite vi to da danas imamo. Maslina se ne zna ni broj. A jedan mali primjer iz Tkona, govorimo se često o izvozu, negdje 65. godine Tkon, tamo gdje je sada Sovinje i restoran, je bilo barilo do barila, to je otprilike 60 litara, bačva od hrasta, puno poluproizvoda maslina u Salamuri, koje je išlo za izvoz. Da. A danas sa otoka mi nemamo što izvesti. I maslina iz ulja i ulje maslinovo iz mora ne valja. I maslinovo ulje iz mora ne valja, onda sam ja postavio Tomcu kako su uopće naši stari znali da je maslinovo zdravo. Kako ste vi došli na ideju da proizvodite maslinovo ulje, ako je iz mora nije zdravo? Puno je tih stvari o kojima ljudi zapravo danas uopće ne vode računa, a da ne kažemo da ih ne primjenjuju. Kažete, ukinuli ste babinu kuhinju, a imali ste jednu onako konfrontaciju s ministricom tadašnjom. Je li tako? O čemu se radi? Ministar turizma, tako, ja sam pisajući o svemu pisao sam da, gospodo ministri, čitajte knjige na večer, ja mali čovjek pa čitam koji puta, pa ćete naći neke stvari, ali sam previše spominjao turizam jer sam, možda nije navedeno, ali sam cijeli život proveo u turističkim djelatnostima, na kruzerima i tako, to sam puno proveo godina, tako da sam kao dijete sa 16-17 godina otplovio cijeli svijet, ljeti Norveška, zimi Karibe, i da ne zaboravim, možda ne bi nikad Hrvatska bila priznata da je bilo naših brodova u Islandu, u Rekeviku, 200 članova posada Istre, Dalmacije, koji su bili ponosan narod i pri alkoholnom stanju se ponašali normalno i Rekevićani su se čudili otkuda ovakva kultura. Mislili su da nas je čak Tito probrao, nije nas niko probrao, nego obični ljudi sa otoka odgojeni sa jednim manirima kulture. I pisajući o tim starim vremenima za vrijeme Austro-Ugarske, došla je bolest na lozu, našao sam u knjigi, i što se pojavilo? Pojavio se više kulja. I sad jedan naš gospodin, Petar Lorini, talijanskog porijekla, Saljani, tada ima ured u Trstu. I šak ono stolje udario, kaže, ne znam tko je bio tada, Franjo ili Marija koja je bio tada u Beču, kaže, Franjo, narod će mi se iseliti iz Dalmacije. Podhitno gradimo 50-20 tvornica od Venecije do Budve. Do tada je bila Dalmacija, ali ta obala. Cijela obala. Postavlja pitanje, neko iz vlasti tada Austro-Ugarske, zašto? Kaže, gospodo, ostali smo bez vina, radna snaga je ostala bez posla, muškarci nemaju što raditi. Zašto ribarska flota, zašto ulje? Pojavi se više kulja. Znači ribarska flota, muškarci love ribu. Žene rade u tvornicama, a didi i baba beru masline i čuvaju dicu. Ali dicu koja volu dida. I koje nisu imala nasilje u svojim idejama i u genima. I onda na to je reagirala ministrica turizma. To sam vas jer sam malo više spominjao turizam, ne namjerno. Na nju ja uopće nisam mislio. Ja smatram da ona čak i pametna kao ja, jer smo slična generacija i prošli smo isto u ugostiteljske škole. Ja manje, ona više fakultete i tako dalje. Ali ona naivno reagirala, pošto sam turizam malo više spominja, da se odnosi na nju. Ja proklet bio, nisam mislio na nju. I onda ona rekla, kaže, gospodin iz Biograda nudi sladunjava rješenja. U tome građani misle da je dovoljno promijeniti ministra da će sve u Hrvatskoj krenuti. A ja kažem, gospođo ministrice, pa neću valjda promijeniti mene. Da bi u Hrvatskoj krenuti, treba mijenjati ministre. Da. Tako je bilo s njom. Da, ali ona je to, ipak vas je čula. To je važno. Pomirljivim tonom je kasnije reagirala, kaže, gospodine u pravu. Eto, vidite. A prvi je nastup bio njezin na mene napad i onda je bila u obilasku Biograda. Kad je malo I nakon par mjeseci je došla u Biograd, postavila pitanje gdje onaj gospodin koji je bio u sukobu sa štampom. Neki moćnici su je rekli da sam službeno put u Sloveniji, a ja sam
doma. Ja sam mislim da sam nekakav primitivac da bi uvrijedio. Sad ću vam Bože, ja kažem. Da. Turizam je zaista ono o čemu često pišete, o čemu često i komentirate i zapravo i evo, kako i sami kažete na koncu i naš život ovdje vezan je direktno uz turizam. Sezona bez osmijeha, gdje je nestala domaća gostoljubivost? Jer smo mi u turizmu malo tu zaboravili manire ponašanja. Nije problem u zaboravljanju. Ne može, ja sam to pisao i Štroku. Ja kažem, gospodin Štrok je uzeo, ne njemu direktno, nego uzeo je hotele u Dubrovniku i kaže, vi prodajete kapacitete prejeftino, zašto mi napravili tamo luksuzne hotele i to prodali skupo? Ali ja kažem, gospodine Štrok, vi zaboravljate, privatizacijom građani Dubrovnika ostaju bez hotela, građani Dalmacije ostaju bez radnog mjesta. I što biste vi htjeli da oni sad pjevaju, da se vesele? A ne znaju za svoju budućnost. Vi morate prvu godinu iskoristiti. Dalmacija, bajna, lipa, ljudi uživaju konobe, ali što sada? I zato vam kažem, ponavljam uvijek, nikada sezona se u hrvatskom Jadranu neće produžiti. Samo će biti smanjena. Doće vam 7. i 8. mjesec liječiti krasne ljudi sa tijela, jer ne dolazu zbog nas nego zbog sunca i mora, a sve ove druge gluposti koje govori ova naša ministarstva, koji govore ovi naši moćnici da treba graditi bazene. Bazeni ništa ne znače. To je samo suprotni efekat. Bazen zatvornog tipa, da, ali najprije građani moraju biti veseli. Na 5000 ljudi u Biogradu nema nikoga vani. Ljudi moraju doživjeti ljude. Bez sretnih domaćina nema produženja sezone. Zamislite vi da dođe sa u konobu jedan stranac pa da ga neko izvrijeđa. Da. A prije je bilo obratno. Domaćin mu dao stolicu, gospodine sjete. Znate zašto? Ne zato što je on volio gosta, nego mu je did proda pomidor, brat ribu, baka sir i on je uvažavao tog gosta. Tako je. A o galebima da ne govorimo. O galebima, ali normalno. Galebi, što se dogodilo? Sa favoriziranjem tih fast foodova, s te ishrane, tih stresnog situacijama, to sam pisao, jedna prilika moja protiv globalizma je bila pisana u američkom društvu, Amerikanci će vam lako ponuditi nekakvu fast food kuhinju, pa će vam napraviti su kokoša 4 batka. Znate zašto? Da nema otpada, pa onda se vi najedete kokoše, pa te hamburgere, pa postate impotentni. Ma nije ni to problem, kaže Amerikanci, imamo mi za to tabletu. Lijeka, tabletu, ali ta tableta je Viagra, možda ćete koristiti Viagru, pa ćete biti impotentni, ali što vas čeka poslije Viagre, godinu dana korištenja? Psihijatrija. A to je u Americi, znate koliko? $150 po pozivu. Po osobi. Koja će liječiti? Samo poziv, samo razgovor sa psihijatrom. A taj će vam psihijatra uvijek reći, ajte raditi. Jer zna da nema, da nema njemu plaća ako ti ni zaradio. Znači neće reći odmarati. Kako su to Amerikanci dobro smislili? Cijelu priču. Sve u krug. A počelo samo s kokošom. Da, kokoš 4 batka. Evo, sad svi proizveli. Da, to su te kokoše o kojima smo htjeli. Ja sam pisao prije 4 godine da će napraviti kokoš. A znate zašto nema perja, njihova perad? Ne znam. Jer onda biste napravili kušin, pa biste zaspali, a ne, pavite na plastično, onda vam treba tableta za Nesanicu, onda kad se probude, on se tumoran, jer si spava na plastiki, onda treba tableta za smirenje, pa onda tableta za rad i tako to sve se vrti oko financija. Nevjerojatno, ali istinito. Vraćat ćemo se još trenutak na turizam. Podatak, evo, ispravite me, nedavno je zapravo prosječni gost u Hrvatskoj potroši negdje do 10 eura. Da, sad malo više, ali... Uvjeravaju nas, kaže da naši gosti troše po danu mnogo više, čak 80 do 100 eura za razliku od prije 5-6 godina, pa da su nam novi hoteli nasušna potreba. Je li to tako? Nije. Koliko gost troši u Dalmaciji? Ništa. Jer ako je taj proizvod koji on konzumira u hotelu je iz uvoza, ništa nismo napravili. Mi smo postali obični dileri tuđe robe. Pa to je strašno. Ljudi nemaju pojma, ni ministri, ni niko što je turizam. Turizam je, znate što bi bilo? Kad bi zajednica otočana došla u kontrolu hotela Ilirije ili naši Zagora Dalmatinska i pitali, gospodine, ne znam ko to vodi, da li to vodi tehnički direktor ili ko vodi direktor nabave, ekonomist, gospodine, koliko ste vi napravili ugovora sa Bukovicom za koze, za ovce, koliko ste sa bodulima za ribu? Sve drugo je glupost. Tih 5 djevojaka koje je zaposleno, to je ništa. Hotel mora biti u službi naroda ili nije potreba. Hotele treba onda ili istjerati ili polomiti, mislim, ne grubo, ja sam metranac, nisam rabijatan, ali cijela igra je u tome koliko hotel sudjeluje u, recimo, u ovom okruženju. Znači, po vama zapravo bi trebalo to vratiti u domaćinstva, u privatni sektor. Ne, može i hotel. Ali on mora biti pojačati domaću potrošnju. Isključivo domaću potrošnju. Sve drugo je glupost. Da. Nažalost, mi više nemamo ništa domaćih proizvoda. Čak ni radna snaga najviše ni domaća. Sa jedne djevojke iz Slavonije dolaze raditi na Jadran kao konobarce. To je strašno nešto. A zašto? Di su naši? Što naša dica rade? Našim bez stalnog radnog mjesta, to sam malo prije spomenuo, nema budućnosti. A ljudi iz kontinenta nemaju, još gore su situaciji i onda će za tu plaćicu
doći 2-3 mjeseca raditi zato što koristite kao djevojke mlađe za kupanje, za flert ili znači neku dečka i oni će to raditi. Ali ništa vam od turizma nema bez stalnog radnog odnosa. Sve drugo je glupost. A u svim turističkim hotelima na Jadranu, po mojim idejama je, razmišljanjima, država morala biti utjecaj. Ne možete vi prepustiti jedan Biograd ili jedan nekakav Primošten ili nekakav Pašman dati jednom privatniku da on gospodari s tim prostorom. On može dovesti, šta znam, može zatvoriti hotel, dovesti koze u taj hotel. Znači uvijek država bi morala imati jedan dio. Jer mala turistička naselja, mala mjesta, marine, to bi velikim dijelom, neki će se naljuti na mene, ali velikim dijelom, onaj prokleti vez bi morao biti u službi tog naselja. Što vidite, su to mišnici marina, Austrijanac vlasnik, su to mišljani seljavaju. Meni je to sve smiješno. Koncesija da, na restoran, na čarter, ali nemoj mi onaj vez dirati, vez pripada našem narodu. Malo ćemo se i s otoka i sa mora vratiti na kopno. Malo ste i pisali, odnosno takli se i arhitekta, i inženjera i narušavanja, evo kaže, skladne po mjeri čovjeka mediteranske arhitekture. U vašoj neposrednoj blizini Pučko otvoreno učilište, na što ono vama izgleda? A ne znam, Ruzinovi Brod, ali ne bi puno o tome. Ali dobro, to vam je u susjedstvu, mislim, tu ste. Smatram da za naše prostore isključivo treba raditi metransku fasadu. Znači, to su starim pravilima lijepo piše. Fasada mora biti samo kamen ili glatka fasada. A znate zašto glatka? Bijela. Da sunce ne peče. Drugim riječima, sol nosi pjenu na takve zgrade. Znači, treba izbjegati materijale koji oksidiraju, koji su na suncu i tako dalje. Znači, ono u Pučko otvoreno učilište loša izvedba? Ne bi se puno dirao u to, ali mogu vam reći, putujući od Biograda do Zadra, ćete vidjeti milion tih vrsta arhitekture, imate alpskih kuća, imate kolonijalno arapskog stila, pa ima jedna kuća čak sliči na kolodvor, ima sat ispred se, jedan fontanu digao 2 metra gore da mi vidimo sa ceste, a da on ne vidi i tamo sjedi ispod nje, to je strašno. Dobro, ako se radi o privatnim zgradama, ali ako nema veze, ali ovim... privatna zgrada morala bi nekakav metran pratiti, jel? Evo, pa onda i osobito ova naša zgrada u neposrednoj blizini mora. Ali vidit ćemo kad se bude završila. Znači nije još gotovo ovo. Nije još gotovo. Evo, vjerujemo da nije. Ja se nadam da će biti bijela. Da će biti. Jer ono što se bude izoliralo iznutra, onda neće uspjeti. Koliko uspije izolirati iznutra, ja se nadam da će biti bijele boje. Ali je nepotrebno te moderne tehnologije u mala primorska mjesta ubacivati. Jer mala primorska mjesta su najljepša. Vidite, Grci ne daju, možda i ne, evo da rečem podatak, u Grčkoj vi ne možete kupiti u trgovini nikakvu boju osim plave i bijele. Druge boje uopće nema. Vi ne možete kupiti nikakve škure, nikakve aluplast staviti na poluotok. To vam je Dariša stara stolarija, Piturana u plava, kuća koja je Popova je zeleno, druge su plavi, druge boje nema. Uzmi ili ostavi, nema razgovora. I broj, i tako su brodovi farbani i tako dalje. Evo, jedna ideja za zaštitu poluotoka. Tko zna u nekoj budućnosti. Što biste vi, evo, pričamo i o tom turizmu, i o spizi, i o politici, i o svemu ostalome. Evo, zamislite i komentirajte malo, naravno i same goste, ove bukere koji skupljaju po ulici. I što biste, evo, vi u krajnjoj liniji ponudili to našem gostu? Svi gosti iz Europe sanjaju Dalmaciju kakva je nekad bila. I metranski ugođaj, i samo metran, i ništa drugo. Jer pored, to sam i pisao, recimo svaki hotel bi morao imati jednu konobu, kutak, kad gost vrati iz onog evropskog hotela, znači evropski hoteli moraju biti na Jadranu. Znači, hotel Lirija normalno da mora prodati odreske, pofrite, gluposti, nekakve jela koje su standardizirana danas u svijetu, to smo mi svi prošli te škole, preko francuske kuhinje i tako dalje. Ali kut bi u svakom hotelu morao biti isključivo u dalmatskom stilu. Nikako drugo. Ne u hrvatskom smislu da bi neko rekao hrvatski turizam. Isključivo dalmatinski ugođaj. A ovo drugo, evropsko nudimo, evropsko ili svjetsko ćemo nazvati, ono što je običajno. Tako ista stvar glazba. Glazba se ne bi smjela miješati u folklor, nego izuzetno velikim naslovom. Gospodo, gostuje grupa iz Slavonije, iz Zagorja, iz Bosne i Srbija, nije problem. Ali mora biti naglašeno. Tako da moj did na pijaci, kad ja prođem preko ovoga rive i tamo oni iz Anta pjevaju, možda moj gost pita me ili to did tamo piva tako. To je smiješno. Oni moraju biti naglašeni jer nisu svi educirani u Europi da je to folklor balkansko-turskog ili onog drugog tamo Ande ili ovdje kod nas Zagora i tako dalje. Njegovati treba i čovjek je kulturan koliko se asimilacija ne znači asimilacija, nego ćemo reći kultiviranje. To nije asimilacija, ako se čovjek, jer je smiješno, Turci, Grci i Arabi, kraj Mediterana, svi pjevamo Mediteranu. Samo na svom jeziku. I na svoj način. I na svoj način, ali uvijek su primjese mora, jel? Tako, od toliko glazbe, jel? Ali kome smeta klapska i zabavna glazba s okusom mora? Što vi mislite? Ne znam, čudno je, ružno je imenovati ljude, ne imenovati ili rećemo generacije cijele, da ćete vi naći sada u svakom slovenskom automobilu, češkome, bar CD-a 5 od Klape Intrade. Da. A naši ljudi koji su rođeni par kilometara od mora nemaju toga. Malo čudno.
Ko to nameće? Ko nameće, ne znam. Zašto ti mladi ljudi vole, recimo? Zato što je to nametnuto, jer ljudi bježe od stvarnosti i nema ih niko educirati. Zato je moja bila i teorija i učitelj, možda sad su nešto došli na to, do 5. razreda učitelj, župnik u jednom malom primorskom mjestu. Po mojim nekakvim pogledima trebao biti čovjek koji pozna i koji je studirao tu Kamenjar i Dalmaciju i more. Kasnije na fakultetu nije važno. To ću vam reći slučaj i ovisnosti. Mi smo ljudi bili educirani, pošli smo u svijet, ovisnika je bilo oko nas koliko hoćeš, niko se nije od nas postao ovisnik. Znači ljude treba educirati, prilagoditi, onda kasnije nije problem i da čuje turbo folk, on neće ga to zaraziti. Znači trebamo ljude odgojiti u nekakvom da pripadaju jednom metranu, da je to podneblje tu i da to vole. Dakle, Dalmacijo, to je tvoj dom. Novi kolonijalizam. Što nam je to? To vam je smiješno. Svugdje u svijetu se budu narodi, čak i za vrijeme Jugoslavije, zašto je Jugoslavija bila relativno bogata zemlja, ne zato što, dobro, Tito je malo griješio u nekakvim stvarima, ali kad je u pitanju zašto je tada narod negdje 85. 90. godine bio jedan od bogatijih naroda Europe, pogotovo Hrvatska, Slovenija. Znate zašto? Jer je bogatstvo sačuvano bilo nama. Mi smo bili vlasnici nad naftom, nad brodom, nad naftom, nad marinom, nad hotelom. A sada ovo što nam se nudi, nova kolonizacija, to vam znači tražiti pomoć u svijetu. Hrvatska nije Somalija. Hrvatska je izgrađena zemlja. Lažno je predočiti ljudima, hoteli su stvoriti zaostatke, hotele treba obnoviti. Hotele treba sa 2 vriće japna piturati, jedan vodoinstalater i samo školovati ljude da počnu kuhati i spremati. Evo novca. Jer strani investitor, on dolazi isključivo da nas opljačka. To je glupost. Da će vam strani investitor napraviti nešto. Da smo zemlja neizgrađena, u redu, ali mi smo zemlja izgrađena. Hrvatska je sva uređena zemlja, puna tvornica bila, puna svega. A mi sad tražimo nekakve pomoći sa strane. To je smiješno. A svugdje u svijetu se budi bunt da bi se riješili toga kolonizama. Vaše mišljenje o autocestama i monetizaciji, to je taj primjer, ili? Slično tome. Jer po mome samo gospodar na svojim prostorima, evo reću vam primjer vodu nekome dati, evo jedan primjer, ličanke bez stroja da pune vodu. Znači sjede ličanka u Liki i pune vodu na kaciolom. Ona mora napraviti dnevno 100 boca košta kunu, govorimo o plastičnim bocama, kuna njezino punjenje i kuna porez, to je 3 kune. 2 kuna trgovcu, 5 kuna. I svi zadovoljni. A mi ćemo i tu vodu dati nekome da tobože pod imenom industrializacije, tehnologije i tako dalje. A voda i šuma? To u tom smislu. Spomenuli ste droge, pisali ste i o tribini, odnosno o mjesecu borbe protiv ovisnosti koji je pred nama, a i o tome ste ovako malo komentirali, pa ste i rekli da zapravo se ovisnosti ne rješava bez neke druge ovisnosti. Jer čovjek mora biti ovisan o nečemu. To je glupost, dovesti čovjeka u prazan prostor i što ste napravili zombija. Znači odvojili ste ga od droge i sad se cijeli dan moli ili cijeli dan bulji u prostor, čak i Rusi su daju nekakve injekcije tim bogatim ljudima, ali ti ljudi bogati zaboravljaju da ta djeca su im sve. I sad oni da bi imali mir u kući, pošto su poslovni, oni daju 10.000 eura za injekciju da mu sin ne smeta u kući. To je strašno nešto. Umjesto da pristupimo tom mediteranskom odgoju, jer čovjek na Mediteranu, ako ne voli more, ako ne voli maslinu, ako ne voli ženske, on će biti ovisan o nečem drugome. A ta ovisnost je normalna bila. Jer nije postala neke druge ovisnosti, bila je isključivo ta. Koja nije bila zla. I jedan dodatak na dovoda, znate u to vrijeme baka, kad se pokazala didu kako lipo izgleda. Aha. Možda znate, ne znaju ljudi ovi mlađi, sa 18 godina, kad se kupala ovce na škrili u Tkonu, ona bi zašla z mora ko vila i did misli uvijek da ista. I uvijek trče za babom. Tu je bila ta čast. Tajna, jer skrivala sve vrijednosti. Kao što dalmatska zemlja skriva, to znate da je škrta zemlja skriva svoje bogatstvo, ono što da 3 puta više vrijedi. Dalmatino povišću pritrujena. Ne možete bez Dalmacije i uvijek vam je to tema. Da. I otok. Da. Otok i priobalje isto. Karte ove sada. Komentirajte mi malo te karte. Kaže, kako kažu sada? Da može stanovnik otoka ipak 30 puta dnevno na kopno? Ne, oni su rekli 1 puta sa onom kartom. Tako, ali mjesečno. A mjesečno 3 puta, Tako je, da. Što vi mislite o tome? To bi bilo kao da u Biogradu danas smijete izaći desno 20 puta na desnu stranu ulice. Samo ono prije smo spomenuli, kaže sami ta veza i tako dalje, to je dobro, potrebno i otok mora ima vezu, ali sama veza neće spasiti otoke. Jer puno vam tih ljudi i sa otoka i tih udruga i otočki kao se zove Sabor, uvijek se pribacuje nekakva tema, isključivo veza sa kopnom. Veza s kopnom neće donesti rješenje, samo veza s kopnom. Evo, Tkon, često se spominje da je on uspješan zbog trajekta. Nije Tkon uspješan samo zbog trajekta, koliko toliko, ali na odnosu na ova druga dalmatinska mjesta, ova naša iz bliže okolice, nego ljudi su ribari, tamo je nekakva ribarska partija brodova, pa se zapošla 10-15 ljudi, pa je ribogolište i oni su ostali. A sve drugo bi ništa. Trajekt, konkretno, spomenuli Tisno je na kopnu, pa nema nikoga u Tisnu. Tisno je prazno. Da. Vratiti znači posao na otok. Vratiti posao na otok. Da zapravo ti ljudi nemaju neku veliku potrebu ne ići na kopnu. To bi bio cilj. To je moje razmišljanje. Da.
A za goste, ali mi često i svađamo se ili raspravljamo o tome da li gostima dati povlašteno ili sam gostima ne, jer i gostu je potrebno dati onda povlasticu da putuje na otok besplatno. Jer bez gosta ne može otok živjeti. Mislim, ako je da, kome ćete prodati onaj pomidor? I tako da, to je sve, to je toliko. Država ne bi propala zbog tih trajekta. Reću vam i primjer Norveške. U Norveškoj za 2 čovjeka dolazi trajekt tjedno. Država to plaća, neće propasti Norveška zbog tog trajekta. Taj čovjek je ostao, sačuvaj obalu, ima svoju zastavu, ima svoju kuću u tom smislu. Što kažu doli Boduli? Jel imaju ovako otprilike slična razmišljanja? Nemaju, zato što su generacije razlika. Mlađu generaciju je lako naučiti nečemu novome. A ja ću vam reći i u pitanju školstva da smo zakazali. Možda naši ljudi ne znaju, u Norveškoj, često spominje Norvešku, istina, to smo mi primjer zemlje, a kada je u pitanju Mediteran, Grčka, neke stvari, otoci. U Norveškoj dijete, bez obzira što studira, djevojka, može biti čerka od ministra turizma ili ministra pomorstva, oni turizam toliko nisu, ne forsiraju, obavezno 2 dana u tjednu u radu u čizmama u tvornici riba. Čistiti bakalar. Osnova, da bi znala od čega njezin djed živi, od čega ona školovana i od čega su oni postali tako jaki. Sad su našli plus naftu. Što bi onda naši trebali tu raditi? A isto to. 2 puta tjedno. Isto to, poći u polje, masline urediti i da zavole to. Da znaju odakle su. I onda bi to drugčije bilo, normalno. Da, drugačije bi gledali kad se jer samo fakultet i školovanje ništa neće riješiti. Jer onda ćemo dobiti još veće iseljenje otočana. Ono što sam zaboravio prije za malo tkon, ljudi su se školovali, ne previše. I zato je ostao tkon. A Pašman je školovao nekakve doktore i pobjegli svića. Sad nema nikoga u Pašmanu, mistu. Evo, valjda će, kako i sami kažete, te nekakve generacije malo drugačije promijeniti. Neće. Otoci i mala mjesta se ne mogu spasiti nego na ovakvim pogledom. Znači, uvijek država mora imati utjecaj, ne može se prepustiti ni otok, ni Zagora nekakvim utjecajima čisto privatnog kapitala. Jer smo u povijesti, možda i ne znaju i ovi, moram napomenuti, kad je cijela Europa bila pod kmetskom uređenjem. Znači, ljudi su bili kmetovi. I u Sloveniji, i u Zagrebu, i u Austriji, a dalmacijski čovjek na otoku je imao svoju zemlju, bio dioničar. On je kopao zemlju i čak i onu bogatiju zemlju, to su imale vlastela. Ali ta zemlja je bila, on je bio samo on je bio samo njegov dioničar, dao mu 10%, ništa drugo. Njega mogu stirati iz te zemlje. Znači taj duh. I da bi te dalmatsku mladost zaintegrirali, da počnu raditi, oni moraju biti sudionici, on ne može biti broj. Da. Rađe manja primanja, ali da je on sudionik. Da je on dio toga. Dio toga. A to je sačuvano u ribarstvu, to znate, da se bez obzira ko je vlasnik broda, da se i dalje dijeli po ulovu. Da. A to drugi neće pristati. To je ostalo od tih starih vremena. To je taj stari, ajmo to tako nazvati, nepisano pravilo, nepisani ugovor. Kako vi komentirate i što mislite o tome što je Hrvatska u zajednici europskih naroda? Pisali ste i o tome. O tome sam pisao, svaka čast. Mi smo prvi ljudi koji smo, recimo, sastavni dio Europe i tih, nažalost, ima su neke političke članke koji su objavljeni. Smiješno mi je jedino to što one generacije njihovi pradjedovi koji su spriječili Hrvatsku da uđe u Europu 1918. kad se raspala Austro-Ugarska. Danas nasilno nagovaraju nas da moramo biti sastavni dio Europe. Sastavni dio Europe da. Ali gospodo, rekli ste da u Europu razimo ravnopravno. Ne možemo mi ući u Europu po vašim pravilima. Vi biste nama zabrali sviću lov na oste. Da. Jedan primjer. Od toga živi pa u svakom malom naselju uz more 10-15 mladih obitelji. I zašto? Jer oni osti nema, njima je mutno more. Mislim, smiješno. Onda ovaj naš pregovarač mora reći, gospodo, vaše je more mutno, mi imamo osti i mi ćemo se sačuvati. Pregovarači su zakazali po vama, isto? Sigurno zakazali, jer uobičajena prava objasniti svijetu da se otok u Dalmaciji ne može kupiti. Znate vi, u povijesti otoci su bili uvijek nečije vlasništvo, ali nikada otok, bio je vlasnik parcela na otoku. Znači svaki je mogao doći vezati brod, uloviti ribu i niko nikad nije to svojatao. A danas se to nudi kao nekakva privatna imovina, po nekom zakonu ja opet mogu doći na taj otočić, ali on ima tamo 5 pasa, gdje smo tu? Kaže ovako, dobro ste napisali, kaže gospodo Europljani, hvala vam na takvim propisima. Vaši propisi zabranjuju sve ono što je naše normalno i kvalitetno, a favoriziraju naše nevaljano i nezdravo. Rečeno je da ulazimo u Europsku uniju ravnopravno. To je ta tema. Kada bi mi vama uvjetovali količinu i broj proizvodnje Mercedesa, Peugeota, Opela, možda broj Coca-Cola ili kokoša sa trulim crnim kostima bez perja, rekli biste da nismo normalni, gospodo iz Europe. Ja mislim obratno. Stipe Ivanović Biograd. Eto, tako. To je to. Tako mora razmišljati u Europi. Ali vi pišete uvijek Stipe Ivanović Biograd. A ne pišete Stipe Ivanović Sklon. Ne. Ali Bodul je, ali ipak je. Šalim se, cijeli vrijeme. Klima nestručnjaka. Ko kaže da mi imamo nestručne ljude? To je bio jedan moj mali, kako bi to nazvao, duel preko štampe sa ministricom turizma i ona je mislila, tila je s tom temom malo se dignuti na razinu veću, jer sam ponudio ovakva slična rješenja, pošto sam puno često spominjao turizam. Ona je mislila, kaže gospodin iz Biograda nudi sladunjava rješenja narodu, da je dovoljno promijeniti ministra, da će sve u Hrvatskoj krenuti. Ali to tako nije jednostavno. Da. A onda je, kasnije u raspravama kroz štampu, došla do zaključka da sam ja bio u pravu.
Može li Biograd, evo, i zapravo cijela ova, ajmo to tako nazvati, bivša općina Biograd, kako smo evo nekada znali i živjeli, biti pionir u nekim potezima? Što vi mislite, što bi možda trebalo evo konkretno napraviti da se nekakve stvari malo promijene? Područje Biograda je savršeno. Imamo i Zagor, imamo i Primor, imamo otoke, imamo tip pusti parkova, svega toga skupa. Samo treba malo struka da vlada prostorima. U onom mom poznatom osvrtu na novi kolonijalizam se napisao i tako, samo struka neka vodi svoj prostor. Panoniju neka vodu panonci, more, mornari, svaku svojoj struci. I to bi bilo po vama rješenje. Da se ljudi... Bez političkog opredjeljenja. Ono što valja, valja. Aha, dakle da nisu opterećeni HDZ, SDP, ovi to oni. nikako. Kad je u pitanju struka. Samo znanje. Samo znanje i isključivo znanje će riješiti probleme. Dugo vremena ste, vi sami ste evo istaknuli, bili na brodovima i zapravo i kruzeri, ali i općenito pomorstvo vam nije strano. Nije mi ništa strano. Pogotovo kad ste kalafat. Dobro, to više mala brodogradnja, to sam naslijedio nekako znanje od mamine obitelji. Brzić poznati su bili tako, bavili se brodovima, ne toliko puno, ali s njima sam zavolio taj posao, a inače moj posao je barmen, konobar, cijelo djetinjstvo, cijelu mladost sam stavio u svijetu. A ljeti, dajmo malo i reklame, Stella Maris vozi na relaciji Biograd-Kon. I cijelo živo sam proveo na takvim kruzerima, znači 69. 80. godina, to su vam tada bila Istra, Brod, Dalmacija, 2 najljepša broda svijeta, čak su se smatrali, danas su aktualni kad se vidite slike njihove. I što sam mislio, na što se osvrnuti? Početci Jadranske linijske plovidbe, danas se zove Jadrolinija, sežu još od stare Austro-Ugarske, zvala se Adriatika, pa Trst, Lloyd, pa možda ne znate i puno vas ne zna. Nažalost, i Zagrebačka televizija je preskočila kad je prikazivala brod Titanic, da je Titanic došao prvi u pomoći, mnogo udaljeniji brod koji su Francuzi, nisu htjeli da im se ne šporka brod, gdje se htjeli stati, mogli spati puno više ljudi, nego došao brod Karpatija. Brod Karpatija to nije hrvatski brod direktno bio, ali i hrvatska posada, Austro-Ugarska logično, tada iz Trsta, Lloyd Trst. I mislio sam reći na jednu humanost na moru, da smo poznati kao ljudi humani u svijetu i došli su ljudi iz najudaljenijih, pa idemo malo na Kraljevinu Jugoslaviju. Austro-Ugarska se raspada, Kraljevina Jugoslavija sačuva, opet govorimo o sačuvanju ove kruzerske flote. Da su bili linijski kad su postali kruzeri. Sačuvali su brod Karađorđe se zvao za vrijeme Kraljevine, pa je bila Kraljica Marija, ali uvijek nekakva Adriatiko, Adria, Dubrovačka plovidba isto se zvala, isto putnički brodovi. I dolazimo do Titove Jugoslavije. Na tim brodovima sam ja proveo mladost. Prvi početci te luksuzne putničke flote Jadrolinije iz Rijeke, vam bio brod Jedinstvo, Jadran, Jugoslavija. I ti brodovi su već tada išli nekakva mala putovanja po Mediteranu i stranci su to zapazili, pogotovo Hapag Lloyd njemački, da se tu radi o jednom strašnoj kvalitetnoj posadi, da su brodovi sigurni, da su mali, ali da nude dušu. Da. I zamislite Njemce koji imaju brodove Europu, prekooceanske brodove putničke, ne žele putovati, nego žele sa hrvatskim tada brodovima koji su bili Jadran, Jedinstvo, Jugoslavija. I tadašnje vlasti, kakve jesu da su bile, uvijek se spominje ovo i ono, da nisu naklonjene bile moru. Ali se kupuje brod Istra, Dalmacija, najljepši brodovi svijeta, građeni u Puli, završeni u Trstu. 330 putnika, 100 posada, ja sam na njima proveo mladost. Ljeti Norveška, zimi Karibe. Svjetski putnik. I što sam mislio reći, znači sad kad smo postali Hrvatska država, nemamo niti jedan kruzer da bi nosio ponosnu zastavu. Di su nam ti brodovi? I neko opravdava da nije sve isplativo. Pa ljudi moji, što nije isplativo? Onda ne trebamo zastave raditi, nije ni zastava isplativa. Zamislite putnički hrvatski brod u svijetu sa onom tradicijom koju smo mi imali. I spominjao sam već prije, nikada Reykjavik ne bi prvi priznao Hrvatsku državu, prva država Island sa Reykjavikom, zahvaljujući naša 2 broda putnička, Istra, Dalmacija, bilo nas 220 posade, koje smo svaku subotu ili petak u tjednu ljeti izlazili van i oni se čudili otko ovako civilizaran narod. Znači da smo imali udjela i u priznanju Hrvatske. Svakako. A sigurna sam da evo i danas bi se itekako dobro, pa i naši ljudi su i poznati i dragi i dobri radnici, osobito vani. I danas oni plove na kruzerima stranima. Ali zamislite Hrvatsku koja je prvi početci, prva država, tada Hrvatska Jugoslavija kako se zvala, ali hrvatski su to brodovi bili, su uveli besklasno putovanje. Ljeti Karibe, ljeti Norveška. Stranci oduševljeni. Odnos je nije bio kod danas broj čovjek, nego gospodin Cipre, gospodin konobar, Mirko Spašmana, bilo ko, on je gospodin, a tvorničar je gospodin gost, Amerikanac koji putuje s nama. Još bi na moru bacili ko će plati viski. Nema klasa. Znači, bila je jedna ideja, oni se čudili. Čak me jedna naša iseljenica, Amerikanka, pitala, pa gospode, na putovanju, kaže, Stipe, kako, kaže, pa imate ipak neke šefove, ja kažem, nama šef služi, znate zašto?
Da potpiše plaću. Da potpiše plaću i da vi se ne biste ukrcali na brod kad vidjeli brod bez šefa sale. Jasno. Ali mi ovo što radimo, mi to radimo iz ljubavi prema, niko nas ne tjera na to. A to je sad nezamislivo. Da. Ova sašalje na nekakav putnički brod, u Americi cijela posada 1000 i nešto ljudi, vi ste broj. Policijski broj možda imaju i ove čipove. To je strašno. A mene bi direktor u to vrijeme kao malo čovjeka iz Biograda, iz Kuna, zva Cipre, kaže Stipe, imamo odvesti grupu dečki, se mijenja posada u Bremehafenu, ti si na slobodnim danima, hoćeš ti te dečke odvesti. Ja sam bez problema, pravo u Rijeku, iz Rijeke na Ljubljanski aerodrom, iz Ljubljanskog aerodroma za Bremehafen, odveo ljude, plaćano bilo sve. Znači, bio sam nekakav, kao da sam suvlasnik, a nisam nikakav vlasnik, mali konobar, ništa. To nama treba u Dalmaciji. To su bila vremena. Danas vam, poštovani slušatelji, za meni preporučamo za predjelo salata od hobotnice sipa, juha od govedine, glavno jelo kuhana govedina, pečena riba, sezonska salata. Sve zaliti crnim ili bilim vinom, za desert kolač od mendula, kroštule, zaliti prošekon ili lozon. Da. Ko ovo more danas platiti? Do kojih smo došli? Ja sam na taj beri porudio, ja i moja baka, to je tobože moji baki miljenik, kad je po Hrvatske ležalo u bolnicama, po gostiju se zarazilo sa salmonelom. Aha. To mi je bio cijeli nego cijeli Solaris i cijeli umak. I onda sam se ja javio kao gospodin kako to riješiti. Jer još baka u to vremena stara znala da se ne sprema ljeti kad su vrućine te kreme, da se ne kuhaju, da se ne stavljaju kreme od jaja i tako dalje. Jer je znala da je to podložno bakterijama. Aha. Kaže, hotele ne pune televizori u sobama, niti zvjezdice u hotelu, pune ih samo sposobni ljudi. A da bi se oni ponovno vratili, moramo u njih ulagati, cijeniti ih, a i dobro platiti. Da. S tom rečenicom ćemo nekako i privesti u našu emisiju kraju. Što ćemo još poručiti našim slušateljima? Ne znam što bi. Da čitaju članke. Da čitaju članke i da razmisle dobro o ovome o čemu smo sve pričali. O čemu smo se razgovarali. Da se okrenu više ljudi ljudima, a ne mobitelima i televizijama i svemu ostalom. Ženskama i možda oprosto ne previše tipkaju, muški manje bi trebali. Oni su počeli si oni. Gospodine Ivanović, hvala vam puno što ste došli u emisiju. Hvala i vama. Pozdrav. Pozdrav. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili sa nama u još jednoj emisiji Aktualni sat. Ostanite uz program BNM radija od jutros od 7 sati. Pozdravljaju vas Goran Repinc i Branka Pelicarić. Kako je to? Pjesnički se isto kaže. Što se babi tilo, to se babi snilo. Aktualni sat. Pitala bi gospodina direktora. Postavio pitanje. Evo ja sam ti pitao gospodina. Imamo jedno pitanje. Pa ko njih pita? Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati. Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom. Pratite Aktualni sat. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ne dirajte mi moju smokvu, maslinu ni bor, poslušajte me kad zapivam tiho. Opit ću se crnim vinom tirat svoju bol, misliti ću da mi je lipo. Pred večero ću čuti zvono i materin mi glas, što zvali su me kad sam bija mali. Mala kuća puno dice, misla za sve nas, sad imam sve, al ništo fali. Ja sam samo čovjek s mora, prosta mi je krv težaka, grob u grlu duša gori, oče pismu prija mraka, pismu vino koru kruva, sivi kamen, 2, 3 bora, ništa više ja ne tribam, ja sam samo čovjek s mora. Odmori se gitaro stara, prijatelju moj, zavižat više nigdje nima mista. Napisali smo zadnje riječi, izgubili smo boj, a duša nam je uvijek ista. Je to moja, digni hidro, partit ćemo čak, niz hladni vitar, evo sviće zora. Zamiriti mi nemoj kada suze budem trag, jer ja sam samo čovjek s mora.
Ja sam samo čovjek s mora, prosta mi je krv težaka, grob u grlu duša gori, hoće pismu prija mraka. Pismu vino, toru kruva, sivi kamen, 2-3 bora. Ništa više ja ne tribam, ja sam samo čovjek s mora. I brodit će trabakul leut, svitlit će ferar, i modrit će se more oko škoja. Kroz bure juga tramuntane, litnina je štvar, nestat ćemo pismo moja. Ja sam samo čovjek s mora. Dalmatinac nosi lančić oko vrata, nosi more u svom oku. Dalmatinac nosi lančić oko vrata, tajnu lijepu i duboku. On je sanjar, on je ptica, bijela ptica,